ایواره و خیر بینرین چارپل مدیا ام ازو هفکاری خواه عبدالباقی حسینی ایشف دیسا بوارد لسر شاشی سر اکران چارپل مدیا امی روجوا روج آوا بنرخین لگل میوانی خواه جمیل ابراهیم دوی برنامه می ایرودا گلکی بیارن سرنویسین بالکشنه امی واناجی او بکن لی پیشیاوی دا چند اوی مهنه ام خواستن سر وانا باخن یکی جه سروکی حق پاره فهمید دمر 6 سال برین ها بیارکی حق چوه اترافیکه جیانا خود جدستا فهمید دمر کسایت که بو دتی کوشین آزادیا کردستان دا چالاک بو و لپیش بو هر وها دما بیاره جی کوچه خواه داوی جی سروکه حق پاره بو از لسر ناوی خواه و لسر همی کارمندن چارپل مدیا جمالبات و هوالو و گرو دوستی و اش کردستانی را سر صحیت خوازم گربهش به برس وی ببیرتینن دیسا دوی هفته دا سروکه کی کرد جدسپیکا پیک آنینا پارتیه کی کردستانی لروجاوای کردستانی رحمتی حمید حاجی درویش 2 سال برین ها کوچا داوی کر حمید حاجی درویش سروکی پارتیه دموکرات پیشورو کرد لسوریه بو دماکو جیانا پاش دستا جی دیسا هر سروکی وی پارتیه بو حمید حاجی درویش جروج عوله حتی کوچا داوی جی پیشیا تکوشینا آزادیا کرد لروجاوای کردستان بو هلبت حوالت من عبدالباقی و میوان من جمیل ابراهیم لسر جیانا زیده تر باقم بسکنن چونکه اوانا باشتر ناست کن دیسا سیدا مزن جگرخوین هلبستوانه هفدم ستونا هلبستا هفدم سيدا جگرخوین 37 سال برین ها لباجار اوبسالا لسويد جيانا خوش دستا بو جدستا لدوردا یا گرنگ عمل سر باخن یکیتیا نویسکار و روزنامه‌واران کرد سوریه هما بیجه نزدیک 10 سال یا زیاده تر بلکی هر سال د روجا کوچاوی دا مهریجانا رتخن و هر وها دوان مهریجانا دا دیاری ددن هنه کسا و بعثا جیاناوی بعثا هلبستی بعثا اوی ویتکن اوی جی دیسا امیل لگل هواله من عبدالباقی و میوان ما رئیسدار جمیل ابراهیم امی بنرخین لسر وانا باخفن دیسا روجاوا ما اوی وره امی پاشی جد دروازه روجاوا خواه اساسی بن بله کرما خواه حوالت ما و میوان ما بینن اکرانه ماموستا جمیل ابراهیم نویسکار و سیاست مدار تو بخیر هاتی برنامه ما و ام گله کیف خوشم که ویرو جناب تلور ما مازوانیت کنج بوته و ام دیسا لگل همی بشتارن تماشاوانن چارپل مدی امی گداریا شروع جناب تجی بکن و دیسا است خازم عبدالباقی حسینی دیسا اوجی هنزانن حواله من مدراتور الوره اوجی هلبت بیرو باوری و بوچونی گلکی بنرخانه و شیروه ویجی بنرخانه اما هر سه بهبره وانا شیروه بکن لپیشی ام كاك عبد الباقي تذكري بعصا هناك حميد حاجي دوريش بكي
بله پیشی از سلاو و ریز جبو همی تماشاوان چارپل واجانا دست بکرنا حوالی ما کومنتارا دیویسینن سلاو و ریز بو همی تماشاوانن هر وکی سلاو تایبتیش کسن باکستیج کار دکن ده کنترول ده بمره کک اوزان و خوشکا نوروز سلاو و ریز جبو واج بروی کدکی باش بمر بکشینن بگو من مثلا پرسا تیا پیشی نبس ما مستحمی دروش دلوانیا خودیل سر و گوتجی کرم کر ما مستانجی دلوانیا خودیل سر فهمی دمر او جی مروبکی هجابو و بگو من مقدار سر وارد جگر خوینجی ما مستحمی دروش یکمین کار بیجی کسن کو لتفقرع کردی سیاسی لکردستان روجاوا کار کرد و دسپیکا خود گلک اشکنجه دیتن و کت زندانا دجبر هلوستا خوی نتوی دیرو کاوی دور 6 سالی دوم کر دماغو چو سر دلوانیا خوده گلک تفقرع کردی بگلمپری و پارتیاوی بتایبتی دی گلک و گلوجن پلپلوکا درباس بو لی او يعني او وقت مروفك سياسة مدار وبارتياوي جي سياستك خطك واي نرم هبو هرتم ولو نجي واو بجن سر زميني بو ندخستن او صالوغان مزن بهلدن دقوت يعني رو ام بشك جسوري يعني ما في من سوري كارب بباراستن جي قيبلي ريجيما للشامي دمينه او رژیم چقا خراب چقا باش به او نه مسلامه مسلامه کن کاربن مافی خود دست بخینن بتایبتی مافی خوی چاندهی مثلا سیاست کور آنجی رادیکال او تجاری نزیکی وی ندبون وکی دیجی حکومت يعني وقتا تفقرع كردي یا سیاسی دنری ما مستحمی دروش دنری وقت مروفکی نویترال دیگو از انسان کی يعني کس جای ناعیشه يعني کار پیش روز یک دانستندن پیر بکه هر وقتی دیجی اپوزیسیون سوری همیه با مستحمی دروش نرین وقت مروفکی دیگو داخواز اوی نگلکی دیجوار جمره داخواز وی د چارچوا آنجی د سینورا سوری درباز دبه او وقتاندنه جو سوری ناخوازی يعني تایت هناك پارتی مهبون دو سر خبونا كردان كردستان روجاوا قال لك ما في مين توي دسبيك دبي بيدان دورا ما في تشاندي وما في مثلا بيجن جواكي اجبر في هاوي مروفكي حرتم شوناوي هبو دنافو بوزيسيون ده وريجيم جي وقو ما قلت جينا عاجز بو مثلا ام بيجن مروفكي دي ام نافي مروفكي دي سياسه مدار بين جوا عاجز بون وقت مش عالتم ورحمة خديله أو جبر إنسانك اللي بيجي رجيم رادبو دقو ما في ما حق مل في ولاتي عرضا ميت ديروكا ميت دقو ما في مي نتوي دسبيك بيك ورا يعني بله أم برز حميد حاج الدوريش بنرخكي مزن ببيرتينن جاردن سري مالبات وسري حمي كردستانيا صعبة أمرن ميفاني خواه وأم دزانن كنا زاب نيزيكي سيدا جگر خونجي ما يا بيراجيايا أم سر سيدا جگر خونجي جوي هنا كي تشتابه بيسن باشي جام درباز بري كك برز جميل إبراهيم أم دزانن كو جناب تجي قاوكتن باسكر كو تكليه تو سيدا جگرخون زعف نزيك بيه وآنها جي سال اف هفته جي سال روجا 37 سالية كوچاوية داوية بو تخوازي چه بيجي لسرجيان بشكي تخوازم سپاسيا وكم جبو في پروگرامي دستي و خوش بن دستي و همو كارمندي و هوالي وي قد في اكراني دي دخبتن دستي و خوش بن قالك سپاس جبو و چالاك يعني افجي چالاكينه البت قالك هيجان و قالك گرام بهانه يا دي جي اجي تخوازم وكو از بيجم حرسي جي حرسي نافي تاقوتن برز فهمي وبرز حميد درويش وبرز سيدة جگرخوين خود دلوانيا خوا لوان بكه وجهه وان بوشت به بيگومان حرسي جي ريزينه
وخباتك باش ورولك باش دناف تفقرا خباتا كردي ده جبو ما في قال كرد خباتك باش كرنه برز وبربچاو كرنه هر یک دواري خود بيگمان هر یک جي دواري خودور گور مرجن گوته دبون خبتينه سيداي جگرخوين نافكي يعني بيويس ناقز بيجم كي وشكو هاتي وشوي كوي دري وشوابوي وكيجا صالي چوي حركز و آگاهيات زانه لی از خوازم بيجم ناس کرنا بسيداي جگرخوين ر جبرگول قامشلو تاراكي دبون وهوالي بارتي دبون او اندامي سركردايتي بو اجيوه چاقي اندامي كوميتا هرمي بوم يعني روجانه ام جمعي بون وكي ديجي كفند بيونديه ما هبون بيون ما تشاوا وك مال وك آپم سيداي تيريج دگوت سال 1951 از هنا یک سالی بوم سيدا هاتبو جمع مالي و چاغي آپم تيريج دناف مالي دبوم هين دناف مال كي دبون و بيگمان تيريج و جگرخوين العمود هفدو ناس كربون و هوالي هفي نزيكي بارتيا كومونيست بون و چاغي و د هندر رخصنه كي دخبتين حردوجي ناوی پشتگیری آشتیا جهانی او سر به سوویت بو چاقی ریخستن اجبرولو جوی چاقی دات بو جمع ماله و آپیمجی هر وقتی بحثاوید کر ناوی تانی هر دستی یوج مرد گوتن يعني ناس كرنامه وكمال تبو جمندي تبوجي يعني دوي بشوكان ياخذ سيدا لناس كرنامه هبو يعني ما تشترنا زانين وما هربستي جهداري ذكرن وما قالك جارا أزبرجي ذكرن جارا يكمين قوم سيدا ديت صالح 1907 بالشامي كاركي ما أسجونغ خوال زانكوي قيد بكم كغتك جمر لازم والحاصل مشون جمي مالي وشاغي ما وناسكر وفشتر هاد قامش لوجي ام وك مقوتم تراكي دبون روجانا من جموي بون سيدا قالك يج نفشي نه حز ذكر خصقو جوان خورتي كورت هر وقت الجموي بون كيفاوي دهات قام دچون جم ودناف كاري بارتي دجي وكاري دناف كاري جفاكي دجي سيدا مرفكي جان سذك بو يعني تبغوا تا سيدا مهرن مسألة وكنمونا عزاك الفلان دريه هي يا مهرن سردانا فلان كسي فلان مالباتي يا مهرن كاركي بارتي الفلان دريه هي ندقو كا دور نزيك تقولا وكا قندران بينن وامرابن يعني تجيدا اريني داو سيدا جان سذك بو جارك داويا حزارو نهصدو حفتي وحفت بو تخمينامه دور 20 روجا كي 20 روجا الجمعية رازام جبرگو كوانياوي وكچاوي چوبون سردانا كي جم كچاوي دن باجاري دركي اجي هنا بيجم بون يعني بسري خوبم جمرگوتن سيدا تني تي جمعية رازي تدي سيدا جو چاغي تمني مظن بو هنكنا خوشيجي دور بيها بو أدميس رجال جمعي ما مقالك تشتين وي من شعبي خوديتن بله قال لك سباس بوان تبنيته كاك عبد الباقي عند زانن توك سروكي نويسكال او روجاموانن كردين روجاواي كردستاني هون وك او رخستن هر سال مهرجانا چتكن ده سال روجا كوچا داوي سيدا جگرخوين دا تو هناك بعد سوان ميجيك جانبك وباشيجي أبكي خالصر ما مستجير خوين بله وقت تجي كرنكر ام وكي كيتيا قشتياني بسكار روجاموان كردستان روجافا هر سال ام روجا هلبستا كردي دبيستو دبلي مها اكتوبري ام دار دخن او جي روجا كشكرنا سيدا جگرخوين سال 1984 دماغو وفات كر دباجاري اوبسرا دوی روجه ده اما رجانا هلبستا كردي دار دخن بري مل هرتم الولاد دار دخست
ودیسا جەم بەردەوام لە وڵاتدا دەخن لێ بەلێژبەر پرانیە ڕەوشەمبیرên me nivîskar û helbezvanên me koçber bûn ji dervê welat îro ro hejmara nivîskar û rewşenbîrên me li ji dervê welat li Ewropa pirtir in li hundirê welat. Ji ber vî hawî em du mehracana çê dikin. Rojek li Qamişlo li mala Seydayê Cegerxwîn ji ber gora wî di mala wî de yê li taxekê taxa Xerbî jê dibêjin li bajarê Qamişlo. Mekteba me heye dernekek me heye li Qamişlo bi navê Yekîtiya Giştiya Nivîskar û Rojamevan ew pêra dibe îsal jî pêra bû digel komek ji nivîskarên dî hevr kirin çalakiyek hevbeş kirin û cemawerek gelekî baş hat û gelek helbezvan hatin helbestê xwe xwendin. Bîranînek gelekî serkeftî bû salvegera 37 li ser koçkirina dawiya Seydayê Cegerxwîn li darxistin. Wekî dêl bajarê Êsin di riya kanala xwe Peyv TV jî me belav kir. Rasî cemawertir bû, helbezvantir bûn, siyasetmedarê got hatibûn hazir bibûn ew jî wek cemawerekî di wê mehrecanê de hazir bibûn. Gelek xelat hatin dan ji kesên ku helbestê xwe xwendin û ji kesên ku cê rêzên li cem me wek Yekîtiya Giştiya Nivîskar Rojamevanan. Bûye wek tradisyonekê cem her sal em vê meselendar dixin ji bo em helbesta Kurdî biparêzin. Em rihê mamostayên Emir Seydayê Cegerxwîn bînin ziman ji bo wek wijdaniya em mafê wî nexwin, em mafê wî bidêne bê çendî vî mirovî tevgerek an jî şoreşek diwarê helbesta Kurdî Kurdistana nebes li Kurdistana Rojava li seranserê Kurdistanê çêkir. Bêguman Seydayê Cegerxwîn wek mamoste Cemîl jî got yek çendî behsayî bike dûvdirê ji dîroka wî ji ber gelek pertûkê wî henin şûna helbestê wî li ser milletê Kurd helbestê wî yê netewî helbestên wî yê evînî çawa got ew bû pirek di navbera edebiyatê klasîkî ji dema Seydayê Xanî û Melayê Cezîrî û heta îro ro ew bû pirek di navbera toraya Kurdî ya klasîk û toraya nûjen ya îroyî. Rolek wî gelek mêzin heye gelek lêkolîn çê dibin em wek Yekîtiya Giştî dîsa em dibêjin xelatên me henin bi navê Seydayê Cegerxwîn a bo derhênera helbesta an jî afirandina helbesta Kurdî. Ew jî her du sala carekê em didin mirovekî helbezvan got gelek li ser helbestê xebitî û gelek pertûkên wî helbestî henin helbezvan me. Bi taybetî em hez dikin bidin yekî helbezvanê got hîn diwarê klasîk dinivîsînin. Yani ew helbesta bi birêzik. Ev kesên got bi helbesta nûjen jî dinivîsîn bêguman em pê par nakin. Lê belê heta îro ro me nedayî tu kesî, me dayî herdem dayî kesên ku helbesta Kurdî ya birêz dinivîsîne em bidin wî. Gocem hen derbarê Seydayê Cegerxwîn bêguman yani xelatek dî jî heye ew jê bi xelata lîkolîn ji bo a Seydayê Cegerxwîn kesên ku lîkolîna çê dikin li zanîngeha de an jî fekultate li ser Seydayê Cegerxwîn em wê jî xelatekê didin wa. Ew sala wê nebelûyî li gor kesên ku ew vê lîkolînê li dar dixin wê demê berbiçav dibe em xelatekê jê duruzt dikin. Belê Seydayê Cegerxwîn hem siyasetmedar bû, siyasetvan bû, hem helbest nivîs bû, helbest van bû û hem jî dîrokzan bû. Keda wî di rêya azadiya Kurdistanê de di dîroka azadiya danasîna dîroka azadiya dîroka Kurdistanê de û her wiha wêjeya edebiyata Kurdistanê de kedekî wî mezin heye serî de jî me got wek stûna helbesta Kurdî ê hem dem ê hem çerxe em bi rêzekî mezin wî bi bîr tînin gor bihişt be û bira serê Kurdistaniya cardin sax be û gelek spas bo we. Belê vîdyoyekî me heye li ser mijar û bûyerên ku ev hefte li Rojavayê Kurdistanê û ê ku li Sûriyê pêk hatiye û ji nêzik ve Kurda eleqedar dike. Vîdyoyekî me ê sernivîsa heye dê heval wana bînin ekranê.
بله جارک دنج تماشاوان مرا دبیجم و گلک خوازن تبنیه خوا و پرسه خوا لگل ما بتبنی و بپرسه خوا لگل ما بن ام هیوید که مصابه و ام بزورن لسر بیارن خوا با مستد جمیل اما مشتد دست بکن لجنیف جوینا شش امین یا دستور بنگهین آسوریه پیکات همه دست پیک داد تخوازی لسروی چه بیجی باشی جاوی پرسمه ورن بله او جوینا جنیف کمیتا جبو دستور سوری براسی پیدرسون پیشید گلکی پیش خوشبین بو یعنی گشبین بو جبو و جوینت گو گلک باش بو گتشتی باش جه درکبن انجام باش جه درکبن لمخابن پشتی چند روزا گفتگو و دانستندنه او يبخا جو يعني اف جوینا هان اف چند روزه جوینه ام بهیوی کرن يعني تشتكي بهیوی بو رشبين بو تشتك جيدر نكت كما اف جوين ولو بو كما اف انجام دا بتخمينا ما ندستي وان كسي قود جفن يعني تدي سي آلي الجنيفي دي جفن شاندك رجيم سوريا هي وشاندك اوبوزيسيون سوريا هي وشاندك جي اسر بخوهنه حرسي شانجي انجام واجبينا نتني دستيواندن هما قوتن ويهارن سري جخوا دو آلي جي قريداي رهي خوانه يعني مثلا وكنمونا شاندا رژیم سوریه و بریارا حکومت سوریه و سروک سوریه لوی داره بجیدکن و شاندا اپوزیسیون اوجی بریارا اپوزیسیون بجیدکن جلوما ندسي خودنه و بریارا و نبریارا کی سر بخویه اف ایجار تشتکی دجی جوه گرنگتر هیه رولا هری سرکت دلیزه اوجی دستی وردان و رولا دولت خودی هز دنیای مثلا وكنمونا روسيا هي يكتيا اوروبا هي امريكا هي استك تركيا جي هي وهناك دولت دنجي ايغو دخازن دست خودري جي في مسألة بكن هنا اوانا باندوراوان ورولاوان اسركي دوان جويناده يعني اف جوين دبن جبو نتنج بو دستورا سوري بين ويساندن جبو بلكي چاراسريك سياسي پرسگريكا سوريا ربيدي تنو و افشار بداوي بي و روشا سوري بب روشك آسايي كشتنو شوطاندنو كوج كرنو كوج بربون بداوي بين اف تشت ادبجم گريداي بريارك ند دستي خلق سوري دي از ديسا بجم ند دستي نه رژيم سوري نه اوپوزيسيون و نجي او شاندا سر بخوان ند دستي وانتنه دي بلكي بهتر دسته وان دولت خودی هزدنه و حیان هاجی اف انجام چما اورو درد کردن حیان هاجی اف دولت خودی هز هینا لسر بریاره که روننشتنه بریار ندانه یعنی سوریا چارەسەری اهولو به یا اهوابه بتایبتی وقتی گم دبینن قاوا قام دبینن اف جوین چه دبن لجنیف حرسی شان درودنین و پدرسون جی وک نونري يكتيا ناف نتوي بوار رودني نا امريكان تد خبر ددن نا روس راست خبر ددن نا يكتيا اوروبا جي تد خبر ددن يعني راست وديركت رولاوان نخويايه دبن افيد رولاوان تخويا كرن وتيليستن ابانا جبو گرولا وان به خویا کرن برچاب دی بریار اکوان هبه بتخمینه ما هنا بتایبتی از کارم بیجم یک امریکا دو یکتیا اوروبا هنا نگهانه نرینک سینوردار کری نرینک زلال بریارک زلال جبو چارەسەریە روشا سوریا
چارەسەریە ڕەوشا سووریا بێگومان وەختێگەم دوێژن ئەمریکا و یەکەتیا ئەوروپا نەگهانێش بەرگۆ هەن تشتێ دژی پێ گرێدایی هەنێ هەن پرسگرێکێ دنجی لە هەرێمێ لە هەرێمە ڕۆژهڵاتاناوی کێکۆ دەنگێت هاتە بڕین دەنگی کەک جەمیل هاتە بڕین مامۆستا شتە بپرسم ئەز ئەم کە منە ناوبینێ ئەو هەوایەک لە ڕۆژاوای کوردستان و بگشتی لە سووریە هەبوو ئەو هێوی ددا و ئەو قەسا گەر پەتەرسن بەهێوی بوو کو تشتێکی وسا دەرکەوە کو تشتێکی ئەرێنی دەرکەوە دا تشتێک گرنگ هەیە دەما بێژن جیڤینا شیشال دارکات گەر پەتەرشە گوت گوێجارە گەلێکی بێبینن و پشتەوانی کژەئالی رووسیا و ئەمریکا و یەکیتیا ئەوروپا جیستن براسی گەلێکی بهێوی بوو دگۆ باشە ئیژام گیان هەف ژبەر مەسەلا ئیرۆ جیڤینن جنێف چێ دەبێنج بۆ دانینا دەستورە سووری ئەو ژی یەک ji biryarên kongerê li Sûçî çêbû 2018 gotibû divê opozîsyon û rejîm li hev rûnin bigên çaserkirinekê. Feçe hilbijartin wek mijar hilbijartin nûkamê destûrê binivîsînin. Yani ev mesela nivîsandina destûrê li Cinêfê ev yek ji biryarên Sûçî ye. Vê demê gelekî birasî çakbîn bû Peterson digot baş e yani we her du alî jî nermên wê bêguman her yek ji aliyê xwe ve tiştekî pêşkêş bike ve bigên hin tiştên hev beş. Lê 5 roj derbas bûn em bêjin şanda rejîmê bi ecindekê hatibû û şanda opozîsyonê gelek ecindet serê wê diherin û wekî dijî her du alî carna wexta dicivin li hev şaş dibin di navbera danîna destûrê wekî li problemên rojane yê gul Sûrî çê dibin. Felwê şaxê gêr Peterson ji war got gelî camê re em nehatine vir hûn danûstin dinê ser tiştên rojane bikin. Hûn are destûrekê ji bo milletekî datînin, ji bo welatekî datînin, bo pêşerojê. Wê demê şanda rejîmê hat rawestandin ser xalakê di em ka çawa seroktiya vê welatî biparêzin seroktiya Komara Erebî a Sûrî. Opozîsyon ecindak dîl cebû hebû gona em ê ser leşkeriyê biaxivin û ser istixbarata biaxivin ev xalên gelekî giring in cem me ka pêşerojê wê bi çi rengî wê di vî welatî de em ê têxin destûrê bi welatî. Her du her yek bi aliyê xalê xwe girtin û ew ceddiyet ji alî şanda rejîmê nedîtin. Ew şanda rejîmê hertim yani heta îro beriyan jim gotî Beşar el-Esed wek serokê Komara Sûrî ew baweriya xwe ne bi Cinêv tîne, ne bi danîna destûrê tîne, ne opozîsyonê ber çavê xwe nabîne. Ew dibêje şanda xwe dema goçînin her hemî tiştî beravêtî bikin. Tu nebi Belê ev car jî ji înterneta Abdulbaqî hate birîn. Kek Cemîl ez dîca bizvirme te madem ê te dwî navbenî de hate birîn aynî pirs dewam ke ew çapkeko. Belê bêguman ji ber ew hadî li behra heye ew serokê şanda ya opozisyonê hertim dibêje divê dema ku em bi şanda rejîmê rûdinên ew tî ceddiyet yani tê insan ne seryosin di heyata xwe de tên wek tiştekî ya tên henekê xwe medikin. Ev mesela destûrê çima hûnê deyne va destûrek mayî û serok ser dimeşî û xelas dibe yani. Wê demê gêr Peterson dît got her du alî jî ne ciyê baweriyê ne got yek bi war rûne û karibin tiştekî ji bo pêşerojê ji bo milletê Sûrî çê bikin. Ji ber vê Geyîdî ev xwe aciz bû û got me heta jî yani ev civîna got piştî vê civînê were me destnîşan nekir ji ber ev her du jî ciyê bihêviyê ne. Belê. Belê. Birêz Cemîl te dengê te hate birîn ji ber înterneta te hate birîn tu dikarî li ser ewkê xwe dewam bikî lê bi dîtina te ne ew bû ger Peterson ku ji binîva hinekî tişta bihîştibû ku ji bo ew qesa
خوشبین بوو کە دەیژوێت شتێکی دەرکەوە و پاشێژی ئەو تشتێک و بیست بوو یا ژێرە هاتبوو گوتن پێک نەهات وها داوی وها لێ هات بترسن نونەرێ نەتەوەی یەکگرتی و ت بڕیارێ وڵۆ زێدە دەستی تنەنە و تێ گوهداری لە حرسی شاندا گوهداریت کە کاتگەن چ ئەنجامێ نویساندنا دەستورە کەش بۆ سووریە نە ینی سەدەمێ سەرەکەی ئێگۆ چارەسەریەکەی سووریا ببینێ تێبیرەمە ڕۆنشتنێ بەرێدە جارنا شاندا ڕژیمێ دەهات دگۆ ئەم ئامادەنە ئەم هەر تشتی سەر دەستورێ گفتوگۆ بکەن و بێژن و بگەن بڕیارەکەی جارێک دەهاتن دگۆ ئەم وەکە مامۆستا عەبدوڵاقی گۆ دەستور هەیە و ئەم کارە هەنک گوهەرتنا تێ چێکن ینی بەرا دەستورە هەیە بمینە ئەم گوهەرتنێ لازم تێ چێکن ددنی شاندان گە ڕێژیمە سووری ناترسە ji tiştekî ew tiş çi ye natirse li cem Yekîtiya Ewropa li cem Amerîka li cem Rûsya li cem va dewletê xwedîrolê birastî rasteqîne natirse evana wê wî bavêjin ya giraniyekê li ser wî bikin ya fişarekê zêde li ser rejimê bikin tu fişare wilo zêde yanî pir cara dawî berdevkê Wezareta Derve Amerîka got got em jûrî guhertina Beşar Esed nabin lê em nabêjin piştgiriya wî jî bikin yanî tiştekî dixuyanêkirin hîn biryarek wan rasteqîne û zelal tune nel cem wan nel cem Yekîtiya Ewropa heya astekê nel cem Rûsa jî ji ber got Rûs tena xwe nikarin divê meselê biryarekê bidin û Rûs bê Amerîkana texmîna me li Rojhilata Navîn û bi taybetî li Sûriye nikarin belkî naxwazin çareserîkê bibînin bê Amerîkana bê hemahengî bi Amerîkana re û Amerîkan ji wek min got hîna negihane nerînek zelal li cem Amerîka û li cem Yekîtiya Ewropa jî heta astekê siyasetek li Rojhilata Navîn tê meşandin siyaseta belkî tê bîra me berî 2003 bû wan sala digotin serberdayetiya rêxistinkerî yanî em fewdakê serberdayetiyekê li Rojhilata Navîn çêkin bi rêxistin yanî ew ê tayê wê wê destê wan dibe bişdînin sis bikin gûr bikin vemrînin agira ew destê wan dibe ev jî ez dixwazim vegerim berî wê wan sala jî di sala meha deha texmîna min sala 1990 egez neşaş bim li bajarê Michigan li Amerîka civînek berfireh çêbû CIA tê hazir bû FBI tê hazir bû gelek navend û înstitûtê lêkolînê tê hazir bûn gelek rewşenbîr û ramiyarên Amerîkî mezin tê de hazir bûn amade bûn di dawî de raporek derxistin bela kirin me bi xwe yanî rojname Erebî dixwend cerîda rojname Alheyat dixwend ez bi Kurtî bêjim digotin gerek li Rojhilata Navîn û belkî heya Rojhilata dûr jî yanî heya Efganistan û Îran û jê wir dijî Pakistan gerek serberdayek çêbe û gerek şer û pevçûn û şewat û kuştin û talankirin û xerakirin û derbazkirina sînora çêbibe heyanî kengî evaya gerek 15 sala heya 20 sala dirêj bike piştî 2 sala ji vê raporê ber kêmî 2 sala ew bûyera New York û Washington ago Talîbanê pêk anî û ew bircê bilind û çend ciyê din jî xerakirin û piştî wê îcar Amerîkan bi leşkerê xwe ve hat ket herêmê herêma Rojhilata Navîn û hat Iraqê û çû Efganistanê û deverê dijî talî ana îro li Sûrî jî heye
از دخوازم بێژم ji ber vê yani yine ew planê gid wê salê de berî 20 sala 22 sala hatî danîn hîn bi dawî nehatiye û nexuyayî wê kengî bi dawî bînin jî ji ber got bi texmîna me yani li gor dîtina me Emerîkan bi taybetî û Yekîtiya Ewropa jî dixwazin rewşek nûh li rojhilata navîn peyda bibe sînorên nûh bên çêkirin ev dewletê ji berî 100 sala hatine avakirin Sûriye, Lübnan, Iraq, belkî heya astekê Urdun û cawê çeqê digihê İran û Tirkiye jî ev dewletana hatin xuyakirin ki dewletin Putin dewletin wek Ereb bêjin faşilin bi ser neketine bi taybetî li Sûriye, li Iraq û li Lübnan ev hersî dewlet li ber çavayê li İran û li Tirkiye jî ne dewletin serketî bûn ji ber got nikarîbûn pirsgirêkê xwe hundir çareser bikin bi taybetî pirsgirêka li herd û welata a herî mezin pirsgirêka Kurd e nikarîbûn çareser bikin û belkî hîna jî li ser xetekê çawa vê pirsgirêkê wek ew dixwazin çareser bikin û agirê wê givêketî tevgera wê giheyê vemrînin. Ji ber hûro ez bêjim li rojhilata navîn planek nûh jêr divê biryarek zelal ji alî dewletê xwedî hêz jêr divê civîna li Cinêfê û ê wek wê û li Asîtana jî nikarin çareser bikin. Asîtana jî sê çar dewlet Rûsya dixwest wan têxibin çengê xwe İran û Tirkiye û carna hinkî Sûriye jî dibir li gor xwe yan jî li gor hemahengiya navbêna wê û Emerîkana û Yekîtiya Ewropa diheyî dibin avêre vê van civîna birêve bibin. Dîsa bêjim bi texmîna me li gor dîtina me hîna biryarek ji bo çareserkirina pirsgirêkên herêma rojhilata navîn hîn ji alî dewletê xwedî hêz hîn nehatî dan. Belê. Kek Elbaqî hêje Cemîl dibêje heta ku ew dewletên ku li wê herêmê hene heta wana li hev nekin û bernamekî daneynin pêşiya wan heyetên ku ji bo destûrê li wê dicivin ji wê tiştekî dernaye. Ne Peterson ne jî kesek din nikare ji wê tiştekî bike. Bi dîtina te ava çawan e û a duduya cenabê te pirsim li wî civînî de Kurd li ku ne? Ez ê paşî cardin pirsê xwe dinê lê zêde bikim. Belê. Belê bêguman. Rast e yani îroro em bêjin Sûriya 4-5 dewletên mezin yê herêmî û yê navnetewî li hundirê welat hene. û her yek ji wan jî berjewendiyê wî heye. Her yek ji wan jî têkilî bi dewletê dî hene. Bêguman ew her çar em bêjin 4 dewletên mezin em bêjin Rûsya, Amerîka, Tirkiye û İran. Ew her çar lênin. Her çar milletê Sûrî paşguh kirinin. Ti carî ne li pêşa roja milletê Sûrî dipirsin û ne li netewê di nav milletê Sûrî dipirsin. Di berjewendiyê xwe dipirsin. Yani Tirkiye em zan berjewendiyê çinin. İran çawa dixwaze Şîa derbas ke vî welatî ji ber hikimdarê wê Alewînin. Amerîka naxwaze ew herêm ji dest wê here. ji ber mesela İranê naxwaze gelek destê Îranê pişagopavê wê berdin. Hinkî sînora ji Tirkiye datîne. Naxwaze Rûsya jî ew jî gelekî şagopavê berde herêma rojhilata navîn. Her welatek yani Rûsyayê ro derbas bûyî Sûriye ew dibêje welatekî kevin dostê Rûsya bû û gelek peywendiyên me yê ekonomî di navbera me de hene û dîsa yê berdewam bibe. وز حرتم و رژیم پارێزم ji ber rejîmek sosyalîst e nav dikevana wiha lê dinere ew ji bercewendiyê wê li wir diqede ji ber wek bêjim kaxeza Sûrî dilîzê dema ku mesela derbasî Ukrayna bû Ewropa dibêje ji Amerîka dibêje ez karim derbasî vir jî bibim ev jî welatekî heye ez karim derbasî vir jî bibim ji bo dema godan nûstendinê hev bikin okê karê bêje zîro xwe karim Sûrî vekeşînim بس هون بهن گواز لأوكرانيا بن يعني سياسة نافنتوية هندري وراب تشتكي جلكي بالكيشة كميرزا إيرورو يعني بفي نفين ملتي سوري بونسيبش كرد لاليكينن عربي سنة لاليكينن عربي علوي لاليكينن أو باوري
ولو جيجي مقول باوريدنا برا عربي سنة وعربي علوي أي دسلادار نيرو هيش تنية تشتمايي يعني ريجيم كاري بكردار دانوستندنا كيبكي دما كوبيجي اوكي كرد ليفر هنن جبا حطانا دبي كردن دبي كرد هنن كردن لو هندكن يعني هاجر روجا كجوجا ما فقداوا ما في زماني واي لبر يرو بفينا في كرد يربونه هيزك تايبت هيزك لشكري يعني هاجر بيجن قصدا انجي هسدا انجي بيدا 6000 شقدار انجي شرفانن يعني از يكنكار شعبي خوش بروا بقري ديما كرد يرو دما كل سوريين كاري بيش روجا سوري ودما بوبي جنگا شكرين نكار كردا بيشگوهك بكن جا روسيا دبينه انه باشه كرد كار نزيكي ريجيم ببن بيش روجا دما كو جعربي سنة خلاص بن اما ورنا وي برسل لسروي مجاركي ما هي مجارة روسا وكردا لسروي مجاركي هي ام دفردا برسا من اوا كود ناف في جواكا هاي دستوري دا كرد لكنا ياجي كرد بكيرانه و چند كرد دانا چونكي 45 کس وی جوینی دانا یک کرد کهیتی دا لپیش 45 کسی یا 44 کسی ده کردکی چه قاسا بکار به مافی خواه لوی بینزما یاجی بکار به بخناف او که اوه وک هجمار و وک او جاره که ممکنینه اگر لحب هاتن سیاسی چینه بد بنیدا بله کت میرزا ابو خواه کسن ایرو روگوی دستور دینن 105 کسن 5 کس شاندا رژیمه 5 کس شاندا اپوزیسیونه 5 کس کسن سربخونن و سازین سیویلن دناو 105 کسا یکی کرتنه هیه دبیجن دناف کسن سیویل ده آنجا و 5 کسن سیویل بلکی یکنک بنگه وان آنجی جمال باتن کردن بس او خود کردان آدم من خودی يعني كسي هي يكي تنج أنا كسي بنابي كاميران حاجة أو ده هندري في شاندي تبي ده تناف صدو بينجي كسي بيجومان أو يك بتني كار تشتكي بك كارن تشتكي بك نجيبو كردا وقت أوبوزيسيون تف بيجن كرد نتواد دواي لسوري ما في وي حقي وي هي جو ما في بيتش سباندن بيني ساندن دستور سوريا پیش روجده هگر او پشتوانیا و مسئله نکن تجاری کرد نکارن تشتکی بچسبینن یعنی درباسی دستور سوری بکن بنفساندن بله ام دزانه که عرب یاجی کسی سوریش دربای کرده اوانا او که کوان دوی آلی داد تنه تو دخوازه کی وان و نزانم پیش بینه کی وان جی خوش بینه کوان دوی واری داد تنه اگر بنی دا او هیزندن امریکا و روسیا و اویدن اگر زور دانه نسر وکو عراق وکو دستور عراق کو بیاد دستور یعنی د پارلمان تو ایداد قاضی کرده که بعد قاضی صد کرده بعد تو فرق ناکه دستورت به وی دستوری بکار بینه بیگ بینه اگر نه به هجمار و به او که کردلوی نکارن تشتکی بکن لورجی به یک کسی تاکه کسی که کرده که نکارن تشتکی بکن دبه دبنیده او دولت وی داره یا جی دولت سوریه بخواه وی تشتی قبول که بخواه دستوری که بکار بلوی او مافی کرده وره پاراستم که و دستوری اگر نه بوی آوای زحمته بله برای جمیل اگر دوی واردات تشتک تهبه بیجی اگر نام در باز مجاره خواهی دو دیا ببن دنگی تا نای دنگ نای کرد دوی کمیتا 105 کرد کرن 45 یعنی هر آلیک 15 ایگ بهورد جوین هر جوینی دا کرن 45 هر آلیک 15 آماده بن جوا 45 یک تنه کرده لی دیسا جی تبارا خود ده گفتگوی گچه بن گنگشه گدوی جوینه چه بن مثلا کرد نه آماده یعنی مثلا کرد و گنگشه خورد و گفتگوی خورد لسر چه بن تبو یک تنه کرده لی جبرگو پرسگریگا کرد لسوریا پرسگریگا سرکیه نه پرسگریگا به پشگوه کرن کرد هبن تنبن او پرسگریگ جبوگت سوریا
لسوريا چارەسەری چاراکێ ببینی دەوێت مەسەلا پشتگرێکا کورد صافی بکە چاراکە ژێر ببینی یەکی کورد هەبێ ماگۆسەسیە باناوێ چ بکرانە چار باناوێ چ بکرانە دوێ 45 دە دوێ کۆمیتا 45 دە ئەتبێژم نەب دەنگایە بالهەڤکردنی یعنی نە دەستێ خوا هەلدن کا چەند بڤێ بریارێنە یا چار بڤێ بریارێنە من هەڤکردنێ هەر 45 وێل هەڤ بکن لەسەر تشتێکی لەسەر هەڤۆکەکێ لەسەر تێکستەکێ دبێ بریار ئەف بوو متخواست ئەس بێژم یعنی ئەم دکارم بێژن ئەو 45 کەسێ وێ دەری بەس کاتبن ئێک و بریار دەدن ئێدنانن بەرین هامە گوت بەێ ئەم ژوی خاڵەخوای هات دەرباز دبن ئەم دەربازێ مژارە خۆی دودیا دبن مەگوتیە گەفێن تورکیە لەسەر ڕۆژاوا و سووریێ و بەرسبێن هێزن لە هەرێمێ ئێجا ئەم دەزانم کو تورکیە ئەوە دەمەکیە بە گوتنن gelekî dijminane bi ser Kurdavatên û dixwazin wê derê biçin ciyê ku maye ciyê ku ew dixwazin îşgal bikin dixwazin bikevin biçin bikevine wê û ji bo wî jî gelekî haziriya dike gelek provokasyona dike ew kê xwe milîsê xwe li Efrînê û derû dorê din top kiriye aniye xistiye wan dera û carna tedî teyarê wanin bê پیلوت چون کوبانی خستن چون لوی خستن ور حساس زمینه وی حاضر که خواست یاجی خواست تشتگی ساب که و لهمبر وی جی سوریه و امریکا جی از زنم که امریکا لوی جاره کی وک لشکری هات لوان دره گریا که چابه کی نشان کرد که بنرات من به من نکاریب کفی باندره و روسیا جی دبنی دا روسیا جی ایریشت که روسیا جی کنه و دولت سوریه بخواجی عسکری خود توپ کریه آنیه خستیه واندرا سینورا اوپیه که جمیل تو چید بیجی؟ کارت تشتکی ببه از دور دبینم هنکی که ایرو یا سبه یا دو وقتکی نزیک دید دمک نزیک دید ترکیه کار به ایریشکی وک سرکانیه و گریسپیه وک عفرینه باجو سر روجاوای کوردستان یعنی مبستامه باجاره مثلا وقت دربیسیه عمودی قامش لو دیر که آنها از دور دبینم جبرگو شما زمین هاتی گوهرتن مرج هاتن گوهرتن ریوبریا بایدن نه ریوبریا ترامپ چاوی خوا جه گرت وقتی ترکیه ایریشی سرکانیه و گریسپی کرد و داگیر کردن بلکه آنها هاتی گوهرتن یعنی هلوستا امریکا دوی مسئله ایریشه و دست خودین سر جین دنج روجاوای کردستانه و افجی تی خویانه کردن جه پیوندی ترکیه و امریکا گهانه چه آسته پیوندی ترکیه و یکتیا اروپا گهانه چه آسته حیا پیوندی ترکیه و روسیا جی گهانه چه آسته یعنی اردوغان چو موسکو والا هات نتنی والا یعنی جبوگم هنکی ورو تشتکی او ویژن دلشکستی هات بامد ویژن پرستی خو خوراندو هات پشت سری خو خوراندو هات امریکا جی نکاری بو بایدن ببینه لنیویورک یکتیا اروپا جی تبینه ایرو کار دکه ده شالیار سفیر اوروپی جوالات خود درخ و افجی دهندروی بخود پرسگریک درخستیه یعنی ایرو پیوندی ترکیه به همو جهانی ره نه او پیوندی آلیکاریاوی بکن ایریشه که باجو سر و هرمن مایی گند بندسوی روجاوای کردستانی از کار مورو بیجم ایرو كاك عبد الباقي ام دزانن برجواندين ولاتن هايكو ام بعسوان دكن وك امريكا واوروبا ونزانم تشي برجواندين دولتا لغور سياستا شخصا سري كيد ببربا ياجي بايدن ياجي بيجن ميركل ياجي يكدن لغور وينينه اگر دولت بريار دا او جي مجبوره وي بكه كاك جميل دبيجا
بايدن نوك ترامب راست نوك ترامب سياسته ويجي نوك ترامب اما او بايدن بوكو عسكري خوش افغانستان كشانت او بايدن تكرا عسكري خو روجاوای کردستان جی بکشین هچما لوی بسکنه اگر لگور سیاست دولت ویبه لگور او کی ویبه یعنی ام دکارم بجن ترکیه جبر اون بايدن وجبر اوي روسيا نكاره بكبوي دري نازبني نبفيرنجي يعني ام دبين بري دروجا او ام بيجن الجيش نافنتوية انجي لشكر نافنتوي امريكا يك جوايه واوروبا امي دبيجن قال لك تشك درباسي هريما ام بيجن اف هريما يا ريبريا خسر كرن ديما كشتغاليا ونوك تشتي قول سر عرديش يدبه تشتن هنن سيناريو هنن وبيشرو جديد بين خويا كرن ازفاقرن بس مثلا تركيا انه شما قفا دك ايرو تركي جي ويه قال كي زيركه او دبينه هناك دلماني دنا برا انبيج الناتو وروسيا هي جبر روسيا برا درجهن انجي بيروين ي ناتو لموسكو كر ديما كونفليكتك هي يعني او دل نخوشيك هي برا روسيا واوروبا ده وزات امريكا جدوره او تخوازي في بكار بينه درباسي هندري هريمي ببه انه با هردو مجولن كسك منابينه وازي درباز من تشتي كيف اخذكم جبر هردو طرف جي يعني روسيا وامريكا تركيا بشتقه كرنن نما قهد ديني ايرو رو ام دبينن برلمان تركي دي ايرو از باورن بريار ستندن كو كاري لشكري تركيا 2 سال دجي لسوريا بمينه وقت بريار ستندن ايرو رو دقرقو هناك بارتي دجي في برياري دركتن ديما بلانك تركي هنجي هي بلانك تركي كارب به ودفع دما داوي دجي بري حفتية كي انقرة شان دو همي هيزن چكداري سوري كوكا ورنفر بلانك ما هي نيزيك و لدار كذا او بلانجي دبجي حتى سري في ما هي يعني بيشتي في سري ما هي يعني هيك ما هي يازدا كارب او بلان لدار كذا وشد بيجن دبجين قالك جي بربتشاف كرنه بنشاف كرنه قلتي امي في امي مثلا عين عيسى باجارك يرو ربريا خسر حمي مسألة سياسي لوي باجاري تشي دبه تخوازي ور داگير بكه تخوازي زي باجاري من بيش داگير بكن يعني ترفع داگير بكن او خستي بلاني خوده امريكا تشي بيجي روسيا تشي بيجي بيشروجي او كار درباز به بحجتها انه والله ترور ورهن نافد كوانا بيديل ورهيه يا باكيل ورهيه قصديل ورهيه او كارفا حنجتها وقول بيجين دين برشاوي خوب درباز به او بلان هي وبراستيجي تركيا اري جارنا وقول بيجين لمبا كسك جا امريكا دستينه دماغو درباز او تجاري حساب روسيا ناكه بلا هاي ود حسابي ودابه جبر او خد نره او ايرو للدجي ولا بعض كفانا لدجي روسيا وريجيما سوري كار جبر بوزيسيون حمل جمع او بنافي بوزيسيون ويب كارتينه الوا بوزيسيون جمع وفقرن باجاري خو او جي باجاري وانن ودفي فقرن يعني جبر او دبيجي 3 مليون سوري عن 4 مليون سوري رو جمع تركيا عايز ما كان تحمل بكم دفي فقرن ولاتي خو او فيت خ جت برشاوي خو ويبيجي اوروبيان اف مساله يعني مش اخذ بروبلمك ما زنج باوروبيا يعني همي قالك تشتغل براسي كاريك بربتشاع بس انه سياسه برفريه هند بيجن تركيا ايرو دق اسطنجيه كده هي بري قال كده كتينن حتى غوفي مثلا شعر سربك دفي بروبلمك يجدر في ولاتي خدرخه يجبو همي شعب هل سربي بروبلمي او مساله ايكونوميه هندري ولاد لا يعني عالم كبير بك الوقت يجي ايرو سچم هي يعني هالبجارت نزيك دبه او اردوغان خب ترسه انه بارتي هنا قالك لدي جي وي اوبوزيسيون كارين شو ناي بقرن مثلا عثمان كافالا او دبجه اوروبي چما درباسي مساله مني ناف دولتي دبن دوزا في كسين بوزيسيون دكن بلا يبردش حبسي وقت اول بيجي ازج برا
بالیۆزخانیە وا بدەن ژوی وڵاتی یعنی مەسەلە گەلێکی کۆمپلیسەرتە گەلێکی گرتووکیە یەکنی کاریش هەردوو دەرخە کات مەسەلەوێ ببە ئان نەبێ ژبەر ئیرۆ وەک مەسەلا بازارەیە دان تورکی تشتێک بۆ دخوازێ وێ تورکی تشتێ ئەو ئەوروپیا دخوازنان ئەمریکا ژێ دخوازن وێ پێی کۆرین مەسەلا بەرژەوەندیە بەێ دەنگێتە تەنەکەت مێرزا ترکیا دبێژە لە ئاستانە ji بۆ کەک جەمیل دبێژم ترکیا دبێژە لە ئاستانە مەلهەف کردبوو مە و رووسیا و ئیران وزانکی مەلهەف کردبوو پەیە دە 30 کیلۆمترە بە ئالێ ناڤ بکێشە ئەوانە ژێ قبول کردبوون حتان هات تشتێکی نەکردنە ئەگەر ئەو نەکن ئەمێ بکەبنە واندەرە ئەv biryar heye ya jî ev biryar êdî wextî borî rewş guherî û Sûriye jî guherî hêz jî guherin çi dibêjî Kako 30-40 kilometr peyede paş divegere ew ez karim bêjim pêk hat yani li Serêkaniyê û li girê spî û wayê li Efrînê jî zêdî 30-40 kilometre paş divegeriyayê YPG û Hesede û Qesede paş divegeriyayê lê li hevkirina Rûsya û Tirkiye li Asîstanê ne li ser vê tenê bû pirsgirêka Idlib jî hebû ser Idlib jî gihabûn li hevkirinekê Tirkiye yani pabendî wê li hevkirinê nema li Idlibê û hûn zanin Idlib ji Rûsya re tiştekî gelkî giring e ji ber ku Rûsya pêgehê xwe berava deryaya Spî pêgehê xwe baş çêkiriye û dixwaze li wê derê herêmek yani aştî hebe herêmek cîgirtî hebe Idlib jî sînordarê Latiqiyê û Tertûswanê û serhevene mijarek me li ser Idlibê heye em wî li wê bax helbet bi heva girêdayne lê dîsa jiyan li wî jî li wê bax ez ji mijarê dernekevim dixwast ez bêjim yanî herdû bi hev girêdayî bûn ev li hevkirina Rûsya û Tirkiye serva herdû bû ne ser yani Serêkaniyê û girê spî ya mesela YPG 30-40 kilometrî veger ana YPG ji seranserê sînorê Sûriye û Tirkiye 40 kilometrî 50 kilometrî jî vegere heya YPG hebe Tirkiye wê bêje me tirsiya YPG ser me heye ew ne li vê digere Tirkiye bi van lept û tevgera dikeve dixwaze têkeve pêşiya hin planên got hayê wê awakî serekî jê heye ev plan ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd li herêmê gişî yani ne li Sûriye tenê li Sûriye li Tirkiye li Iraqê û li Îranê nerîne kûlo navdewletî heye û merov baş tê digiye gileptek jî di vê meydanî di vê meydanê de heye lê çawa ye hîna wek berî niha min got hîna zelal nebûye Tirkiye dixwaze rêl berbigire ma çima Tirkiye destê xwedanî ser Efrînê Efrîn ji aliyê coğrafî de digiye ser peravê deryaya Spî eger keyanek qewarek Kurdî çê bibe û bigiye ser ava Spî pirsgirêka gelek mezin ji Tirkiye re yani evaya li aliyê Tirkiye û Îranê jî nayê pejirandin heya ji wabê nahêlin û destê xwedanî ser Efrînê jî waye guherdinê demografî jî li wir çêkirin û xelkê jî diêşînin û zeytûnat birin û tiştê nemayî dikin talan û şewtandin û xerakirin û kuştin û girtin tişta ji watê dikin lê ev nabe çareserî bi texmîna me dîtina me ne Tirkiye ne Îran û ne ew dewletê dixwazin pirsgirêka Kurdî neyê çareserkirin nikarin bi vî hewayî li pêşiya wê nerîna navdewletî bisekirin heta dawî ev dîtina min ev nerîna navdewletî wê rojekê ciyê xwe li ser zemînê bibîne wê bê cî bicî kirin îroyê sibeyê sarek dine 2 salê din ez nikarim bêjim lê wê rojekê bê cî bicî kirin yani 5 milyon insan di herêmekê de bê maf bê keyan bê dewlet û bixwazin ev herêmek
سەقامگیر و بێ تەشقەلە و بێ کوشتن و شەڕ و شەوتاندن بە چێ نابێ ئەش بەورە ئەدبێژم ینی ئەف تشتا گۆ ترکی بەهانایە ترکی دبێژە یەپەگە 40 کیلومتر 30 کیلومتر vەنەگەریایی بەهانە پوچە ڤالایە و تمژی پرۆڤاکسیۆنە چێ دکە ینی یەپەگێ و قەسەدێ تەف ددە و جارکێ ئۆتۆمۆبیلکەوان بشەوتینە و جارکێ تۆپا باێژە ji bo hema karibê şerekî çêke şer çêbû îca ew çaxê yanî bêhtir rêr ber wê vedbû derbasî wan herêmê din jî bibe lê edbêjim ser nakeve divê Tirkiye divê ser nakeve ji ber gol hundirê wê jî roj bi roj roşa wê hundir xera dibe û ji hev dikeve û xerabtir û xerabtir dibe. Belê Keg Ebdilbaqî li gor şîrovên we her du aliya Tirkiye were wê derê jî dê bi ser nekeve çimkî ew zemîn nemaye wisa ye bêguman belê eger wisa ve em ji vî ewkê xwe jî derbas bin werin xala xwe Siseya defna komentarek nayê kek Mirza fermû keremke bibûrî bêguman Tirkiya îro re ew dixwaze wek bêjin tişta bilez bike da ku pel di nav destê wê çê bibin û karibe Rûsya re biaxive bi Amerîka biaxive kare ji war bêje mesela eger îro dagîr kir wek me got ew çend bajarê got me nav kir Eyn Îsa bû li Minbic be û li Rifat be wa jî tê xibin destê xwe ew nema kare zû bi zû ji veke şi paş dema ku veger paş ne wek welatek dagîr kir kare doza pera bike li dewleta Sûrî an jî dewletên Ewropî efqa sal eger bêjin ew plana wî ji 2016 cara wilî derbas bû min bijêz biwerim û paş revekeşiya 2016 heta îro re ev 5 sal Tirkiye bi leşkerê xwe bi tankê xwe topê xwe derbasî Sûriya bûye ew nikarin jî bi hesanî jêr bêjin ka veger paş navê wek plana Qubris û an jî hetay wê pêk were wê xibin destê xwe nema jê derdikeve an jî gojê derket wê şert û mercê wî gelekî dijwar bin ji alî hikûmeta Sûrî an jî ji alî dewletên navnetewî wê doza pera bike doza xesareta xwe bike doza gelek tişta bike belê belê karê ku li wan herêma kiriye karê zav kirin xaniya çêdike avaya çêdike ewkê sîstema binxet û serxete ava ewkê guhertiye nizan gelek tişta kiriye wê yan heziriya gelek tişta dike Tirkiye wê êje vegera wî çawa be em nizanin ha ne ez dibêjim yani ew plana dibe wek Qubris dema got Qubris dagîr kir heta îro Qubris bin destê vedeyî digel got Qubris welatek Ewropî û Yekîtiya Ewropa kare hemmiye bi yek dengî wî derxin wî dernexistin Amerîka kare wî derxin wî dernexistin demek ew jî kêfxweş in û bela Tirkiye li vir bi çi muşkila Tirkiye heytime kare sibe pêşerojî wa jî bêjin û bela li vê herêmê vê dema ku milleta parêze ji ber wê rojê ew şalyarê berxwedanî jê bêjin Wezîrê Dîfa Xulûsî Akar got ku hebûna me li vê herêmê ji bo parastina milletê û ji bo tedelê neyê ji alî rejîma Sûrî û Rûsya belê ji xwe ji bo wî ketiye wê derê belê em tên serxala xwe Siseya çend roj berê ya jî bîstê cotmehê da vî meha da Yekîtiya Ewropa raporekî fire li ser Rojavayê Kurdistanê û li ser Sûriyê bi giştî raporeke ew kiriye û di wê raporê da gelekî behsa kiryarên nexweşên ê Tirka jî kiriye û dibêje Tirkiye li wê dewletekî dagirker e û cara ewlê evî gotinî dibêje yanî meriv dikare bifikire gelo ev gotin çima îro û ji Yekîtiya Ewropa ev gotin derket na ji kek Cemîl pirsin paşî wermete tamam برین ها
دسێ جاریمە ئەv خال ئانی زمان مەگوت هین بریارە کور و زەلال ji aliyê Yekîtiya Ewropa û dewletê xwedî hêz hîna ji bo rojhilata navîn ji bo Sûriye jî hîn bi zelalî nehatî xuyanîkirin nehatî dan lê her got dem derbas dibe bêhtir em nêzîkî vê biryara zelal dibin. Axir ev biryara Yekîtiya Ewropaya jî gotina Yekîtiya Ewropa nû ye û biryarekî zelal e jî. Belê berî aniha Yekîtiya Ewropa nedgotin Tirkiye dagîrker e. Nexîr. Tirkiye ne îro derbas bûyî Efrînê. Ne îro derbas bûyî Serêkaniyê û Girêsipî. Ev 3 salin Tirkiye li Efrînê tiştê nemayî dike. Bi riya leşkerê xwe, bi riya Kurtêlxwerê kirêgirtiyê berdestê wê dişixulin tiştê nemayî li Efrînê dike. Talan û kuştin û şewtandin û birîna dara û her yani her kes agahîr cemwan hene ser vê xalê. Çima îro vê tiştê dibêje Tirkiye dagîrker e du sedemê wê hene. Yek jê pêgeha Tirkiye cihê wê yanî li cem Yekîtiya Ewropa ne cihê berê ye. Yani Tirkiye ne biçavê Yekîtiya Ewropa ne biçavê berê li Tirkiye nere nikare Tirkiye ji destê xwe berde ya Tirkiye jê re cihekî gelkî stratîj û gelkî giring e ew hinekî kêm bûye jê hatiye xwar. A din jî dîsa ez ê bêjim ki nêzik dibe nêzîkî standina biryarekê ji bo çareserîkê bi tevayî li rojhilata navîn bi taybetî li Sûriye bê peydakirin yan jî bibînin bigihêne. Ev her du sedem li pişt vê rapora Tirkiye bûn yana xelkê ev rapor nivîsîne heger rojnamevanin heger ê di mafê mirova dixebitin ji roja pêşî de li wê herêma Tirkiye destê xwedanî ser wan Efrîn û Serêkaniyê û Girêsipî li wan dera tên dîtin û agahiya ji werdistînin û berçavê wan tiştê dibin lê nediştexelîn nedgotin. Îro neh dibêjin ji ber her du sedemê gimigotin. Dîtina me wilo yî. Belê. Kegal baqî tu çi dibêjî ji bo wî? Yani çima Yekîtiya Ewropa ji wekî rêzdar Cemîl dibêje eva 3 sale wan dera dagirtiye îşgal kiriye çêwan dera demografiya wê diguhere xelkê dikuje bi milîsan dinya heqaret dike heta niha tiştekî negotin îro ji nişkevana dibêjin Tirkiye dagirker e. Gumana min vê demê de taybet vê demê de nakokî gelek mezin di navbera Yekîtiya Ewropa de û Tirkiye de heye. Yani ew mesela Osman Kaval weke min got ew yek jê ye ew jî wexta wan bêje ez ê 10 balyozxanê we balyozerê we ez ê vegerînim welatê we problemek gelek mezin dibe. Wekî dî dema ku dibêje ez ê 3 milyon penaberên Sûrî bişînim Ewropa jî lê vedgerînê dibe 3 milyon Türk 4 milyon Türk li cem Ewropan ez ê jî wa bişînim vegerînim Tirkiye. Ya demek problemek heye dibin maseyê de gelek tiştin wayî tevlî hev newek hevî henin. Ji ber vî hawî Tirkiye Yekîtiya Ewropa karibêje îro tu dagîrker e. Wexta gotina dagîrker ser Tirkiye tê gotin dêmek kari diriya Yekîtiya Netewan dozê lê bike îro tu çima derbas bû vî welatî tu karî derkeve li gor vê qanûnê divê tu derkeve. Ji ber wexta tu nedagîrker be ew wê çaxê meselen siyasî ne di holê de ew opozisyona Sûriyê diparêze. Bes wexta bû welatek dagîrker û bi rastî jî te ji tiştekanî baz anî ziman. Îro wexta bingeha wa herêmê ku derbas bûyî diguhere. Mesela camiyê olî çê dike ala Tirkiye li hemî derê heldide perên Tirkî îro li Efrînê û li hin herêmên dî perên Tirkî bikartîn nema perê welatê Sûrî bikartîn wereqe yanî. Postexane bikar pêkaniye. Bêguman yani gelek tişkirinên ew wek welatekî dagîrker wexta te gelek demografiyê diguhere te gelek sîstemê diguhere heta pelê wa bûnin nêvî bi Tirkî nêvî bi Erebî hêdî barî Tirkbûnê dişe demek dewletek dagîrker e. Yani bêguman ew saziyên sivîl jî dibînin çewsandinek ji alî Tirkiye û hêzên çekdar
لوا هرمن داگیر کرد يعني عفرين بسريكانية بقري سبيبة أو باجارة وكم بتشوك يخصني عرب خصن بندس إخوة قال لك حقي ما في مروفة تيتش أو صاندن نوك إنسانك هاتيج بو مسارك مروفاتينا وقولاتك داگیر کرد خوازه همي تشتن خوي دستلات بيكوريني دوي ولاتي بردو يعني يكيتي أوروبا دويجي تو ولاتك داگیر کرد بله برز جمیل دوی واردات تشتك گوتنه تمايا یا درباز بن از همه سه گوت نکارم بیجم ج تفگر و گوتن و بریار اردوغان تی خویا کرن گل کی روشاوی د تنگاسیه دیه اف کارودان ما مسابقی سر عثمان کاوالا اشتغلی يعني اف بسجريكا بتشوك بيويس نتكر بيجاز ده سفيرة أوروبا جوالات خود درخينم وزيري وي دربا تشاوي شغل قوتية قد تشكي روب از استيفاء بكم از دفش كاري خو بردم دس كاري خو بكشينم يعني يعني تنقاسيا أردوغان كتيه تي خويا كرنج روشا تركي نا بريه روش سياسة أردوغان آغو إيرو تيدد مشي روج بروج لتركيا تنقدك لتركيا يعني قواريوي يعني حجميوي بتجوكدك رولاوي دناف سياسة ناف دولتي دناف نتويد باش دخينه نا بوي اكتيفا نا وك دولتك اكتيف وك بري سياسة ناف دولتي دي رولا خود ليزه هلبت اف تنگاسيا اردوغان جي كتيه جبرگو جمنو تبتر هايوي تشنا هي او جي نرازي جي نخوش ناخوازه ببه بله گلکی سپاس کک میرزاش کرماتره اگر ککوزان ید باکستیج دکاره به او کومنتار گلک هنن ولو هنكي جارنا به اللي ولو بلست تيني سر اكراني ودبه املكار مخل ويش اخوات سيجي بربچاف تبسي نقلكي باش بله باشه امی درباز خالا خوی دنه ببن تبیجن روسیا اوا دمکه برپرسین روسیا لشامه و لدرندن دبیجن ام لگلن هرمکی اوتونوم کردا لناف سوریه چه ببه گلکی برپرسین که روسی هم اوکی هم لشامه ویاد آنین زمان و هم جی گلک سیاست مداره وانین مزن لروسیا لسر بی خالی مقاله نویساندنه یا جی گوتره پیشکش کرنه اوانا جی دبیجن روسیا وقت دولت آماده هرمکی اوتونوم جبو کردا لوی پیک بینه که الباقی جراش تدست بید تمام باش قال لك باشه ذاتا نو جيجري سروكي وزير اجدر في روسيا نافي ميخائيل بغدانوف بري انا قلتبو جبو تعدل كرداني جالي تركي في اسكارم بهم وك مروفكي دناف برا كردا وتركيا دي لهفاتنا كي بكين استراتيجيك داكو تركيا درباس نبهري ما واو تعديل وانك او هولدان بلكي هبه او جي جبوكو او باجارن كو كرد لين قلتي خرانه به روشك جوجاغو سوريا وغريا وقبري او ولات او باجار وخد منن او استراتيجي هي الجنب روسيا ايرو برجواندين ريجيمي داتين برهم تشتي ريجيم بيجي يعني افكر ايرو امبيجن تلتك جا خاكا سوري بندستيولي تبفينوي لشكرك الجمهية تبي نبي تنكاره شعبي خو بقرا تبي والله كرتنا از ما في وانادم دبيت تشتكي بك ليبل الرجيم حتى بيدق يجبري انا ماني زمان الكردان نانرو نتوك الدواي ودبي ما في وبيدان او دبي جروبك بتشوكن
حتى جارك منكي جنجشت نابرا منو افلسيرك ضابطك يمزن سوري تشيبو قوهم كردنا ونتشتك النقفر باجاري هري مزن جمو عموده عموده بلكي بده جارا ويدمي جقامش لو بشوك تربو جقامش لو بخوت تاني بلكي زيدي مليون كرد دبيدا ميدي تدهبو قلت قالكي شاشة اگر اف زانياري اشتر هاتن قوتن قالكي شاشة اف سينوري نابرا سوري تركي حمي كردن وهجرت ببرس باجار مزن لحلبي ولا شامجي حتى الحمص وحماية بنقها وابقرة همي كردن تو الشاشة دوي قوتنا أخذن أم بين سر ديسا برسي أو روسيا دخوازي وك يعني أف ريفابريا خسر أو في سيستم دخوازي كارب يجبر أف سيستم بمشي دوي هريما قو كرد لينن يعني أو دوزا وايه بمقابل شيء أو لشكري جم تيكف ناف لشكري ريجيمي وببن يك لشكر أو بلان جم هي أو نجبو شعبي كرداي أو تخوازي ديسا ريجيم بقرة حمخا كاسوري تاخد بن دستي خده بهنك دانم بتشوك هنكي بدا كردا هنكي بدا عربي سنة ورازي بكن بتشتكي قلكي بتشوك داكو ولاد فقر وقبري ديسا ريجيما بشار الأسد بردوام بدا يعني بلاني وهنن ام لديروكا كردي بنارن روسيا قلق جارا بخاپاندي بريانا جماني زمان قلق جارا كرد كرنن اردوه اگره شرا يعني باوري بيناي ليبلي كار وغور دمي هاتب غهرتن انه اف كردجي او قامليون 3 مليون 4 مليون كرد بسوريا يعني بده حقي عبيدان مقابل انه اف خاك وخد بيني سوريا وخد منه او ريجيم جو وخد منه دبا بلان هذا بله که جمعی روسیا دبیجه 3 سال بره ما دستوره کی بوی رنگی که جبو کرده اوتونوم تیدا بو پیشکش بشار اسد کریه گلو اول راسته و چما نهاته چما بشار اسد قبول نکر یا جوانا چما بوی هیزا خواهی که بشار اسد انا بوانا دجی چواد کاره بیجه ام قبول نکن اگر راسته اول بلكي راس بيشكيش كربن از نكارم بيجم يعني بش راس بكم قراسي انا راسر دبيغو تشكتك يولو بيشكيش رژیم اسد كربن يا رژیم اسد ندستي خداي رژیم اسد اگر پارك ج برياراوي دستي روساداي ل پارا دنجي ا برياري ايروجانا و جي بيجيكر دست ایرانی دی ایران جی تجاری قبول ناکه ناپجرینه هریمک اتونومیش کردار سوریا به دیتن و اوجیل تنشتا هریما فدرالی کردستان عراقی حتی حیاجه به ایران قبول ناکه ایران جی فشاراوی لسر رژیم اسد گلک هیه بهتر بریاره خوی دوی وارد دواره پرسگریکا کرد بهتر ایران دستینه ایران خودی بریاره دوی چیروکه ده و هم زانن یعنی سوریا ایرو بهتر وکم گوت روسیا و ایران حرکه گوهکیوی دکشینن بگمان para روسا نبی امریکانا هاتی استندن روس وقتی کتن جه خوال البر دریا سپی چه دکن و بنگاه خوی لشکری لور چه دکن و فروکا خانه مزن دکن و او دکن امریکان نگو به هایوان جیتنه جاوی خوشی دگرن رازینه بلکی و روز جی جوان را گلکی گرنگه گل سر دریای سپی جینگی خو ببینن اف خونکوای کوناره اجازت بجم اف مثلا برسا رژیم سوری گوتی قبول ناکن و تشتا روسا گوتی برا هریمک اتونومی هبه بهتر بلکی باندورا ایرانی از بجم يعني سوريا كي بحمي آواي خواه بروسيا أزكاك عبد الباقي
برسم که به همه آوای خود به روسیا بگیری دایه اگر روسیا نبیان ها بشار اسد لوی جی خوی کنها لیبول دلوی نبیان نکنها اما چندین سال هیچ وقتی باوی در روسیا لویه و روسیا ونات پارزه روسیا لوی بجیبیه هم عسکری و هم آبوری و هم سیاسی دوی دا بجیبیه و هیچ دومینه جبو روسیا جیکی نونینه امریکا و چخلوان دراتنه بوش وقت پیجناویجی تنه بو امریکا هی دوی 10 ساله ها 11 ساله های دویه ده هاته کتوی یعنی چواد دکاره بشار اگر افشتا راست به بشار اسد چواد دکاره بیجنا که ایران از اکنینم که ایران او قصاب بهیز به دوی ده که بکار به بیجنا که بشار جی کتبه نو او قبول جی نکر به تشتكي بلكي بالا ونكشان دبا إيرو دما كواجر هريمك جبو كردا بيتشار سركرين لفيدنا برا سينوري سوري وتركيا ده يعني كسي جي بطرس وشاخي تركيا لفير ريجيم السوري كاري بينا جبو تركيا جي رازي بك لمقابل تركيا هنكي دستي خوجو بوسيسيوني بكشينه يعني اوجي بلانك كار روسيا في بيجي انه فامي تشتكي بدن كردال سر سينوري تركيا بشخي كاب ساكنين ازبني في مسألة شينكن تشتي متخازن وكوا اوبوزيسيون ايرو رازاتنا اوبوزيسيون سوريا عربي سنة بنا برا دست تركيا دي قلك الى اواز بويه يعني قال مورن صار خالا ادلبي بچند جروبين شكدار للدجي هاف ايرو رول ادلبي شردكن هنك جوا بتركيا هنك جوا دي تركيا يعني وعسكري تركادو كوجن ديما تشتك هي بلانك هي يعني وك ازي بيجي مولا ايرورو ازي حقي كردا بدن لا حقي كردان دي ازي دف جوا عربا بقى وبراسيد يعني تركيا برجواندية خونا هذا نبهمي ملتي سوري نبهمي ملتي عربي سنة نبهمي عربي سنة بتوائي يعني او برجواندية هري بيشين فدبيقوا بلانك هذا انه مذي بكن بون تركي بي بترسينن نجبو خاطري شعبي كردان براسيوي نتومي بدن كردان يجبو قو تركا بي بترسينن تركجي انكي تنازلات يعني تشتا بده ريجيمه ويجبو في مسألة شار سربك قالوا نابا وي او كي بدنا كردا دي امريكا جوي دربخن او بلان جنينه كسك نكار امريكا جور درخه يعني بشار الاسد بهمي سوري كردستان سوريا فقام بيجي نقولوا شو فرق جم امريكا نجبو كردها امريكا نجبو برجماندي خواتيه نجبو دست ايراني قال كي درج نبي دست تركيا قال كي درج نبي روسيا جي يتخ و هريما ويتني دي هريما قول ام بيجي صار هوا سبيه انجي بريجي نري المسألة نقري داي ابدا بامريكا ونقري داي بمسألة كردي بله برز جميل سيرفي مجارك تشتكي كتبيجي لزيده بكي دنگه تگرتيه مود تشتكي نه از دوی مجاري دویجم تنه بله او چه ام دربازه خاله خواه دنیا دبن چند روز بره پارلمنتویا کاتالانیا یا بسر اسپانیا دنام مجلس خدا بپرانی بدنگ پرانی حتی 129 پارلمنترا 111 پارلمنتر او اداره خسریه روجاوای کردستان وک او قبول کرد که جمیل رولاوی چیه یعنی قبول کردن کاتالونیا کو بخواجی هی او کنینه یعنی وک هرمه کی اتونومت ویدا و پارجی ام دزانه کو خواست ببست سر بخواجی بوی چو دنگدانه و جبوی چو رفراندومی هرچند در رفراندومی دا جسدا شست بله گرت جبو سرخوابونه لی نه اسپانیا و نه اوروپا وی قبول نکر حتی سروکی وانا گرتن آویتنا حبسی حتی یک جوان لآلمانیا و سروکی وانا لآلمانیا بو رابون دانه
إسبانيا لوي كت حبسي ودركتن لتشواد بأنها وك أوك ولاتكي أوتونوم بني ولاتكي وك إسبانيا ده برلمانتو خدا بريار دقرة و هرما كردستان هرما خسر وك إدارة كي سرخوا قبولت كه بأرني قبولت كه بصد و 11 برلمانتري فا رولاوي چیه و اوا تکاره بگیجه کیجه مرحله بله هرما کتالونیا دماکو پرلماناوی ریوبریا خسر روجاوای کردستان ناس دکه قبول دکه تشتکی باشه بگمان لی بما خوشه اگر دولت اسپانیا ویکاری بکه یا دولت کوک فرانسا ویکاری بکه یا یکتی اروپا ویکاری بکه یا کتالونیا نه دولته کتالونیا هینا او پیوستیا وی بناسکرنی هی جبال دولت دوراوی يعني اسبانيا دني ايطاليا فرنسا يكتي اوروبا يعني هنا وان او ناس نكرنا وك هريمك سر بخويا ريفبريك سر بخوا وقت فرمو كربري انا 10,000 دما جوانجي رفراندوم شكرا حمدو يعني سر كردي خد رفراندوم هاتن قرتن و كتن زندانا وبري نزود لإيطاليا جي سركي في تفقري قرتن يعني ليه تنكرن ما بس تعمل أزبيجم تشتكي باشا يعني نا هريما كاتالونيا باجارك جي بيجي اف ريفابريا كردي لفلاندري ام ناس دكنو باشا تشتكي هي جاي لي اجا يعني اجا ام جمر بيويست اجا جمر لازمه دولت فيكاري بكن دولتي خدي هيزو دولتي اجا دولتن يعني نا هريمك بتشوك جوالاتك او جي هنا خو بندس دبينه بله كاك عبد الباقي parlamentoya Katalonya که وی بریاری گرد وی وک کردستان بناف کرد لی اداره خسر وی کردستانی جه درخست اوا ناکوکیه که جبو کاتالونیا و نابینوان داد کاره ناکوکی به و یک جی ناسینا کاتالونیا ده چقاسا ده او که بده تبگره کردی یعنی هزه بده تبگره کردی بله از بنی مثلا رویوری خسر جمعش بکار دکه که دولت مزن بیجن والله اظهریمک جبو کردین روجاویه بله وقتا قلت او منتاليتيتا وا منتاليتيت نيا كردية او دي بهريمك سربخوية كرد تيدانن وعرب وسوريان وكريستيان اجبال فيها وي او وقتا مثلا ولو برفراه دكين او باوريا ولات المزين جبواناي يعني اذا تشتكي بيجم نما سر ازد ظانم يعني شاندك جي ريبابريا خسر هاتن نرويج هاتن اوسلو بوزارة اجدر ونشتن قوتن أمي تشتنا تيخن برتشتنا إيرورو جنن داعش الجمنن EAS الجمنن أمكارن بدن همي أوروبا أفكسنكو بنجهوا أوروبيين أمي بدن أوروبا ويه هناك نرويجي جابون شار جنن نرويجي جابون دنافواده أمي بدن ومقابل هنا بيجن هنا اعترافي بكن هنا بيجن أري أف هريما هايا كردية آنجي هريمك سربخوية حكومتها نرويج وارقو هرم بابا هرم مسألة داعش مسلاوية وتجاري إيرورو هون وك يعني وك هريم هن بلونن ونزان شد خوازن عين أفجوار قلت ونزان شد خوازن ون وقتي ويا جو يك جوار بيجي ونهنو ولا ونتنال يعني أفراستي تشيبو لفر النرويج مسألة كاتالونيا يعني أصدقائنا قالك دوستي من يجي يكو خجهاند برلمانتيري كاتالوني ومثلا اف هريمة كردية
وەک ملەتێکی نەتەوەکێ بندەست هون چدا چاوا دبینن هەمیە گۆک و ئەم کەسن بندەست هەمیە ئەم دخوازن سەر بەست بن ئەم کارم بێژن ئەف هەرێما کوردی ئازادیش بۆ وێ دگەل گۆ کەتەلۆنیا جووە گوتە بۆ کەرم کرد ینی وەختا رەفرەندۆم چێکردن نەچوو سەری یعنی ئیرۆ ئەو بندەستن ئیرۆ وەکو بێژن ناسینا خۆش کەسێکی بندەست دخوازە بێگومانێ کەسێ بندەست وەکو بێژن ئەو هەیەجان هەیە لە بێژێ وەڵە برادەرێ من ئەڤژی بندەستە ئەس حەقی مافی دچەسپینم ئۆکێ دکەم لێ وەکو کەرم کردن مامۆستەجەمی کابەلا وڵاتێکی مەزن ئیرۆ چەندی شاندن ڕێڤەبەریا خۆسەر دەرە رووسیا چما رووسیا نەگۆتیە کاوەڵە ئەف هەرێمەکێ سەربخۆیە پرانیاوی کوردن و بەرە سەربخۆ بێت نکارە بێژیش بەرە بەسەلاک ناونەتەویە یعنی ئەف جەسارەتا گۆ کەتەلۆنیا پەرلەمانە کەتەلۆنیژی کرد یعنی باوەرم یعنی ئەو قیمەتاوێتنە قیمەتاوێ بریارێتنە قیمەتێک معنەوی وەگۆ کە جەمیل گوت یعنی هەگاواژارکی بچوو بێژی وەڵا حەقی کووردا حەق ئەم مرۆڤەکی لە پەرلەمانێکی ڕۆژێکی ژۆژە بێوەڵە حەقی مرۆڤ حەقی کووردا حەق وەک وەختا نێلسۆن ماندێلا گوت تورکیا گۆ ملەتی کورد دەبێ حەق بێدان چەندی بمە خۆش بوو لێ بەلێ وەگۆ تەژی کەرم کرد مەسەلا دمنتەلیتێتا کەسن دەسهەلات یێڤێ ڕێڤەبەریا خۆسەر دەیە یەکۆ خوا ناکە خودی لە نەتەوا خۆ دەرناکە بە خودیش بەروی هاوی ئەو باوەری پێنایی وەختا بگۆتانە ئیرۆ هەرێمە کوردیە و نەتەوێندی دنامت خۆری دەبن وەز هێزە کوردی من حەقی منە وەک کوردستانە باشوور جەهەکمە هەبێ سکابە من دەست هەلادار وێچەخی باوەری و پێگەلکتربانە بەێ کێک باقی عەبدولباقی تجي لأوروبا كاردكي وقالك بالسياسة مدارين أوروبيرا دديو دستيني إما وقتك ويكي جوانا جوانا دفيجن هر بارلمنت ويا خواه بحثا كردا بك بحثا مافي كردا بك بحثا داگركريا ايشو انامي كردا بك بلكي جوه تشتكي دركبه ليجا كاتالونيا وقت اوتونوم وقت دولتكي اوتونوم نفوسا این هنوزانم چخاصه پارلمنتای به 111 کسی رابیه جبو کردستان گوتیه کردستان و ام گوتیه ام اداراوی سربخواه قبول دکن چما ام که کرده دبی کیفا کرده وره؟ لا بێگومان يعني كيف عمتي وقتا خوديل كردستاني بيجن في كردستاني لبا كسن كوال دسلاتا يا بريا خسر لبا مثلا من نتوية مثلا من قومية مثلا من كردستان مثلا باكر وروجهلاتي سوريا هي كابوتشي يعني كيف عمتي بيجومان يعني بيرار دمكو درباسي سريكانية بو تركيا لفل برلمان نرويج يعني برلمانتير كيمي كرد وقالك برلمانتيري نرويجي بشتوانيا في مسألة كرن جو كردن لسريكانية وغريسبي لفينين شوساندن اف دربازبونا تركي لسريكانية وغريسبي غلطة ويشاخي حتى تشك جي قد كرن تركيا رقوتي تشينا بم تشكا بفرشن تركي جبر افكاري خراب بحقي كرداتر نافي كرد بيجي ليبالي يعني اما هيفي دارن يعني وقتا ايرو يعني هوالكي برسك قلكي خوش قوت قو قفل قو تركي لهريما كردستاني دك ايرو كرد لور نيكن يعني ريفابريا خسر دبي ام برادرين نتوان برادرين نتوانن وانا كسي هي انجمنا الاجتماعيه الكرديه هي دبينا ما في المية كردي اللي فيها هريمي هي ام خدي خاكن خدي ديروكن يعني سبيشالوجي سوريا وخوما دوی مافی مد هریم مد پیکوره. او دویجنا ربابریا خسر دوینا مافی همی کساوک هفیدور و مسألة كردي ذاتنا أو بربشار ناصري يعني المشكلة بروبلمك بقولك مزنة يعني أنا أو في دعوة ربابريا خسر جيبه مسألة كاتالونيا وتشبه وتشندي كاتالونيا إسبانيا بكل وقت ببينن إنه مسألة وننتوي مسألة قوية انترناسيونالة أنجي وقو بيجين اشتراكية طباوية اللي بديتنا من دبي حمي آليين كردستاني بارتي وريخستن وتايبت دياسبورا كرد دياسبورا جبو بارلمنتويا
کاتالونیا پیروزبایی بشینه سپاسداری بشینه و پیشانازی بکه بێگومان ئەس وەک هەستێ نەتەوی بێگومان وێولۆ بگەرە کورۆ بڤیرەنگی بله تێ بیرا من دیسە رەفەرەندوما باشوورê کوردستان da li Katalonya siyasetmedarê Katalonî xelkê Katalonî li wê xwe pêşandan dikirin li wê pîroz dikirin li wê piştgiriya referanduma başûrê Kurdistanê dikirin dibe siyasetmedarê me partiyên me taybet diaspora spasdariya xwe ji bo wan bişêne û ji bo wan îlan bike em bivî کات مێرزە بەست کۆمەنتارێک ناوی یعنی کەتەلۆنی دەما کۆ ڕابوون ji بۆ ڕەفرەندۆمێ ji بۆ نەتەوا خۆ رابوون نەش بۆ براتیا گەلارا پێشیدا ji bo ئێمە رابوون ji bo başûrê Kurdistanê ئەرێ بێگومان ئەسەر ڕەفرەندۆما وا داخبن وەختا ببینن ئیرۆ پشتەوانیە ملەتێکی وەک کورد دەکەن و دبین ئەو خودیە خودکە خودیە ملەتێ کورد ئەو نەتە و جەمی تنە ئەو نەتە و بەر جەمخوا بەراوێتی کردی و دەبێژنە ئەس براتیا گەلات خوازم کاو نەرینەوانە کەتەلۆنی کارن سبە بریارە خۆ بکشینن وەختا ببینن ڕێبەبەریا خۆسەر نەخۆدی هەلوەستانەتەویە باشە gelek spas Cemil li ser vîya tiştekî ku tu temam bikî zêde bikî والله اجي تخازم تقول نابيج براستيجي معناتها تفرموا كربري انها يعني ريفبريا خسر دما افنو تشبلا كر نافي كردستان جهلاني بله يعني و كارفادان خلقي كارفادانا كاتالونيا تشبل سبي مسألة ام جبير نكن يعني بلكي كاتالونيا وكهريمة كن دولته او ميتي واستخباراته هو قاصخور تنن لإسبانيا فرنسا دولة دن حمو باش خودیه ویر بریا خسر ناز دکن پیاده ناز دکن یا پگه ناز دکن پککه ناز دکن بیچیه و چاوایه و چکاری دکه وش بوچت خبته باش ناز دکن مخابن يعني ايجا ناس ناكن بلكي هناك جي پیادين یا هناك جي پگين یا هناك جي پککين یا پیاده پارتیاگو ایرو دا سلادار الروجاوای کردستانی ناوی کردیته تنه پارتیا یکتیا دموکرات ناوی کردیته تنه یا پگجی ناوی کردیته تنه بله و دکار د روزانه جی لوی هرمه حیان ها تشتا گبویه سیاستا و د صلات سیاستا و ریوبریه بویه صدمه کرد روجاوای کردستان از نخوازم بجم نمانه لی همه برنامه بونه دیچ اما دیام د برنامه پیشیا خدا لسروان مجرا گلک سکنن وقت ما زیده نما بو ساعت و 40 دقیقه زیده وقت ما نماید دو مجاری ما مانه یکی جه اوک زاروک لقامشلو در کتمون کولانان و دوزا مافی خود کرن و راپورکی کل سر سوریه و لسر حریم کردستان جی در کتب و تیدا بحثا کشتنا زاروکات که به هزاران هنه تیدا بحثا که زاروکن جبرچی بونه مرنه نیزی 600 700 حب جبرچی بونه مرنه 750 حب دبیجه جبرچی بونه مرنه و لسر وی دوی هفته دا لقاموشلو و الحسکه دو خو پیشاندان زاروکا یعنی دو اکتیویته زاروکان چه بون که دبیجن ام دوزا مافی خود کن دوزا مکتبت کن دوزا خواندنت کن دوزا خارنت کن دوزا مزنبونت کن ورحصل دوزا کار خود کن البته للرجاوای کردستانی روشا خلقی نباشه نان تنه آف تنه سوتمنی تنه بنزین تنه کمه و کمه و کمه و کمه لدنا واندا داخوازا زاروکاش بو من گرینگ هات بو مخسته بی او کی ایدی کیجوا برسز ده از یک جمیل دست بکن بله پیشاندان چه بون و زاروک مافی خود خوازن
بێگومان ji ber êrîşa ser Efrînê ser Girêspî serserêkaniyê bi sed hezara xelkê me ji malê xwe ji warê xwe bi derketin û koçber bûn û dema yek koçber dibe em Kurd ji xelkê gişa bêtir zanin bê yanî wateya koçkirinê çi ye dibin konika de dibin çadira de jiyana xwe derbas dikin ne xwendin heye ne têr nan naxwin كهرباء تنا آجر تنا حرتش تنا إجاد سروير جي كاكو ريفابريا خسر بخد بيجد الشر دجي داعش زيدي 10,000 شهيد مچونه جوا 10,000 شهيدا چند جوان خودي زاروك بون معنى هلبت يعني رجيك جوان خودي زاروك بون اف زاروك سيوي معنى بباب معنى يام بيدي معنى افجی مافی خود خوازن چند زاروک لە ڕۆژاوای کوردستانê bavê wan hatine girtin û çarenûsa wan nexuyaye çend zarok bav û diyê wan nikarin dibistana ji war dabîn bikin nikarin xwarinê ji war dabîn bikin wek te got 705 zarok ji ber Çîna dimirin ev kî berpirsin vê de ê desthilatdar di herêmê de ew berpirse شخوی زاروک مافی خو بخوازن مجی هن پیشاندان زاروکا دیدن دناوان پیشاندانا دا هنک زاروکا راشته بون کاغتنا کرتونا سرنویس بون کا باوی me yani ne mafی زاروکای گزان بن باوی وان لکوی جارونساوی چی بله سپاس برز عبدالباقی وقت ما زیده نما استخوازم خالات داویه جی خوازم بهلم که وقت بدم هنه کی پرسه که ام کرم برسوا وان بدن اگر سروی مجاری تو گوتن اکتا هیا کرد بیجه ام درباز پرسا ببن اگر پرسه بن خالات داویه ام پیرانا گیجن که ام لسر باقفم برا مینه مجاری که میدن حفته مای پیشی امه كيفاتية بيجومان مثلا سازين سيفيل يقدم اكو دردكفين ودوزا ما في زاروكا لكن يعني الفيلم مساجة كشبو يكسر ريفابريا خسرة جبر أو دسهلات دوي هريمي قالو كا چندي هون خدير زاروكا دركتني چندي هون وما الباطن شهيدة دركتني چندي هون وان زاروكي بچوك دما قدبن عسكرية ونشما وادبن يعني قال لك تشتهن براسية كاربي سر ريفابريا خسر وباري جران هر سر ملي واي جبر أو دسهلات النور المساجة هيك مساجة ددوها قد شينيش بو ريجيمي كارب بيجوا دسلاتك إيرو جمع الهريمي هي أو دسلاته همي تشتي قلوي هريمي تشيدبن أو بربرسن يعني بري دمك يجي مديد شاوا أنا كسيو قالك بارتين ديجي لهندري في هريم عما يا الجزيرة أنجي يا كردستان روجافا خو بيشاندان كرن ديجي بوهابونا تشتا ديجي بوهابونا مازوتي اجبر قال لك تشت بيك ناين دخوشي پر بويه سيستم خوشك نامشه دي ساجي بشتگوه کرن ريبابريا خسر وتشتك بصاد نخسن قال لك غازني ملت جوه دستلاتي هي جبر بكاري خوي مروفاتي وروجانه رانابه الزارو كي قودر كتن مساجة ويا بيشي جوه دستلاتي نجبو ريجيمي رجبر ريجيم دوره اري دستي ريجيم هيجي دهري ما كردي هي يعني قال لك انا كار بدستن جم حكومتي كار دكن يرو معاشي خوش حكومتي دستينن ليه بلي كسجو اداره وي هري مدكه ريبابريا خسر جرك به بدفازارو كان وبنا ما في واتشنن هجبابي واغرتي بن جم في دسلاتيه جرك بي بردان هجبابي شهيد كتي جرك جوار بيجن وتعويضك يبدن وي مالباتي ياكو او تعويض بري وقلكن ريبابريا خسر جرك تفسير نكج مع الباطن بلنغاز وفقيرا وخليل وادركن بله و هوالی می او که جمرات ویژن پرستنه او چقدر خلا خواهد دویه جی همه هر یک جمسه 4 دقیقه تمام بکن كيف كرماتر بس بافي اعلان هي دوسكي مني عزيزه تشتك نفسها يتخازن برسفاي بدن بعربيه شكرماتر كوزان بافي اعلان كومنتارا يبين السر اكراني زي بخوينم اري داني اداره ذاتي ريبابريا خسر
دبیجی دوزا فدرالیش بو کردا دکه جبرکو دو وقت دوزا فدرالیه نکه ما چما آلا کردی هلدده لسر آوایه خواه از اجباوی آلان بیش دوست که منی عزیز الفر جیرانه منی جی باوی آلان ریوبریا خسر تجاری آلا کردی نهلدایه لروجاوای کردستانه و آلا کردی قدخیه آلا واهی تایبت به يبكيه بيديه ببككيه على كردستاني تجاري ناي هلدان وقد خيل رغبريا خسر سباس بله خالا خاي دويه ما بكن ما قلتبو لناكوكي وحملين سركتنا ينهزن لهريما إدلبي ودورو بريوي أم تزانكو ديسا حفتا بوريجي أف حفتا جي للدرو بوري دور إدلبي تشج آلية عسكري روسوا تشج آلية عسكري بشاروا وتشج تركيا وأمريكا جي لواندرا دچنتن و هر یک جوان آلية خوا چالاکیات کن حتی انها گلکی هریما دانه بر توپارانا و گلک هریما بمب باران کنه گلک کسته دا مرنه هاتنه کشتن و لوه هدف آرمانجا دولت سوریه یا جی بشار اسد اوکو هر دو رین سرکه ام 4 و ام 5 بخبن او كي خوا بن شعبي خوا بن باندورا خوا بكار بجوير حتى هراورا و دري بقرك و دري قرت تكارا بيشا قالك تشتاجي بقرة و ادناجي قبولناكن وي تركيا وي قبولناكا امريكا بلكي باواكي قبولناكا ورحصل شراكي جران هي الوي و براسلي ناكوكي كيجي تبلي هرشي هي سور تشاد روسيا erişe ser askerin Türk'ü milisyen wikirin Türkiye erişe ser derindin ke var hasıl ve evkeke kek Cemil Tüçüt beji am kurt bikin ko hami beja hafta qime maya بله برینها آماجه پیکر مگوت هریما ادلبه سینورداره به هریما گو روس پیگه خالی خورد کرنه جه خودی آسه کرنه لادقیه ترتوس سواندرا سینوردار پیو و جه کی جالیه لشکری دیجی گلک جه آسه تدهنه هما بیج وک بلندای گولان بیج یعنی جه لادلب هی گولا کویر جرد بیجن او گلکی بلنده و راسری دشتکی والحاصل جبو روسيا او هريم قال لك جرينجي جبرجو سينوردار بهريما جو او تيد جبو تركي جي جبو دتشتا جير جرينجي هم ادلب سينوردار بعفرينه هريما عفرينه به وتزعنا يرو هريما عفرينه بندس تركيا ديو تشتات خوازبك جبو تشتات بخوازبك كارب بك هم جي لوادر شرچه وكل جهدن لسوريا شرچه جي قالوا شرچه ويا نابنا هيزن خرد خلق جي رافيانا بكوتشونه بهتري وان تشونه عفرينه يعني ايه كهرتنك ديموغرافي لهرمي كردي عفرينه به قامش لو بيجي حتى لجريس بيبل لسريكانيه به خلقي جور دبه ج هرما ادلبه ج دورا شامي ج دورا حمصه دورا حمايه دبه لعفرينه بجيدك ومخابن هنك سرمايه دار وكساني دولمند كويت وقطر جي الي كاريا ويدكن دعوا كرنا خانيه او اغانيه خلقيت يعني دايره وقت بتركيز بيجن شقات تشيدكن جبو خلقي ادلبي هاتنش حمايش حمصه جدورا شامي هاتن وانتد بجيب كن ورجايا كردال وي هرمي قال كي كان بكن ما بس تركي جي أبا بله كقعد باقي تجي بالدقيقة أو كي خبيزة تبني أخوة كرمك بله من رينك من ده ييرو تركيا نل أدلبي تاني نكار لهمي جروبان ده سلاطة دارية بك جبر قلق جروبن ييرو تحرير الشام هي جروبا تحرير الشام
دبيجي ام لديجي جروبا جند الله لشكرين خولي يعني وجند الشام ام ديجي واكار دكن جبر افحردو لتشياكي نافي كرنتشياي تركمان دقلكو او هريما قوتيت شردكن همي كردن جندن كردانن نيزيكي صار جوري لاطقيه او دبيجن دبيكي تركمان لفرنمينه جبر ام بيجن 200 تركانن وام قبول ناكن همي اجندي تركان لفر بمشن زبر في هاوي ايرورو مروفا كينافي ابو مسلم الشيشاني او سروكي جند الشام يبقى لي خضعني تحرير الشام في جروب تحرير الشام يبقى لي خضعنينه كو حردو لدجي ابو فاطمه التركي جيربيجن ابو فاطمه تركي يعني بابي فاطمه اي تركي يكو جروب جند الله يعني لشكر الخدي دبسري او تركمانه وشياي تركمانه باريزه او تخوازن ناخوازن دور بمينن جبر الواد مال الوقت ميته تركا ناخوازن همي اجنده تركي لو هريمه بمشن او بخد بيجن تحرير الشام او جروب تحرير الشام دبيان نابن دج من تركيا دولتك جيرانه لبلا همي تشتي خل سر منامشينه فانا كوكي قال لك هي وجبلي مثلا كوكي عندنا برا روسيا وريجيم جالي كيف وتركيا جالي كيف ده هيك دخوازه او جروب هندري ادلب دو هاوير دورا ادلب تاخذ دستي خده واز دور ناخن روسيا دستي خو جهانديه افكسن تركمان انجي كسن ببوري تحرير الشام انه va تركمان اجبر درخن جبر اف دبي سدا بروبلمك مزن جبو سوريا بله البته شرع إدلبي يجينا كوكين لإدلبي يروج تمام نبيه ده حتى بيشيا مجد نف برنامج مدابه أبا تشتكي أو ك ما مستر جميل قلتني خوي داوية بالدقائق يدرس أجر بيجي أمي برنامج بيجرن كوحبن قلتنا من يداوي از گلکی سپاسیا ودکم سپاسیا اکرانا چارپل تیوی باورم چارپل مدیا سپاسیا ودکم سر وی پروگرامی و سر کاری وی هیجا گوندکنو و بگمان اف پروگرامی ولو اف برنامه ولو گلکی بسودن خلق جه لی گهداری دکنو و زیوید که مندکاری خودتم سرکفتی بن و سر بلند بن و هر بيجي جواره شباب ما خوش نسوي خوش امجي قال لك سباس جناب التدكن وجارك دنت بجنت بخير هاتي ومالته افا بهيفيا جارك دنكو ام چند جارك دن اكو ام جاردن هاف ببينن دنا بان برنامه اندا بلكي كاف باقي قلت داويه جبكرم بله قلتنا يا داوي بلا بس كسن دوستي مهواري ما يقود ريبريا خسر كاردكن نبيجن انه عبد الباقي حسين يرو شر مدكه الشر كسكناكن ازرخنا دكم جبوكو خدي لبرسا خويا كردي دركبن دوري او هزرين طوباوي يقول تمعناوي تنا وتفيدينا عده اسكو بيجن ولداويجي سباسيا همي هفارين كومنتاج مركرن وبرسن فكرن سباش بو تكك ميرزا سباش بو كاكوزان وخشكان وروز لباك ستيج بله اجي قال لك سباس جنابي وهر يا جاردن تكم ومالا وابا وقال لك سباس تماشفان ابا 2 ساعات بمرانه وبهزكي مازن بيسين انت بنيه خو بشتار بند برنامه مدام جارك سباس وان تكن وسباس هوالي خو لبشت اكران تكن ابا 2 ساعات جرما مدكشين مالوان ابا ومالا وجي ابا وجارك حتى هفته اكيدن بمن دخير وخشيه دا خاطري و شفا خوش شف خشتر ولا سرچه